Asiphinde sichaze ukuthi kuyini insulin resistance ngoba laphayana ngiyayibona imibuzo ithi kanti vele kuyini insulin resistance. Akhona ama-videos a-explainayo kodwa wathi si-explaine futhi. Ungavele udle, ikhona ihormone ebizwa kuthiwa yi-insulin ereleaswa yi-pancreas encedisayo ukuthi ukudla lokhuyana ngoba sokutshintshe kwaba yithukela kukwanisa ukungena kuma-cells. Ama-cells akwanisa ukusebenzisa ukudla lokhuyana for energy. Very important. Ukuze ama-cells athole i-energy kumele i-insulin ibe released. Okwenzakalayo ukuthi every time ungavele sidle ithukela emzimbeni lidlule isize ye-teaspoon. Nxa sizihlalele nje kunje singadlanga umzimba uya-maintainer isize ye-teaspoon yethukela egazini. Anything ever more than that ingezeliswe yikuthini? Yikuthi sesidlile. I-insulin iyaba released, ihormone le. Nxa ibuya laphana yiyo sithi yi-lock and key, yiyo i-key yangikhona ifika ivula ama-cells ukuthi athathe ithukela leliyana. Ku-right, ama-cells athathe ithukela, alitshintshe ithukela leliyana into ATP energy. Abese-maintainer kumbe afuele lokho kumele ekwenze. Ngithi for example ama-brain cells nxa ese-energized ayenza ukuthi sikwanise ukucabanga kuhle, anourish ingqondo ngendlela okumele nourish ngayo. Ama-eye cells, ama-hair follicle cells, wonke nje ama-cells cabanga ukuthi silama-cells amangaka emzimbeni. Each and every organ, iskin, inzipho kulama-cells awo. So athatha i-energy leyana, which is fine. I-problem yikuthi ngendlela esesisidla ngayo non-stop, now and again siyadla, now and again siyadla. Remember ungadla, i-insulin ibe released, iyenza umsebenzi lowana. Ungavela uphinde udle say after an hour. I-pancreas ayilandaba ukuthi ke yakhupha i-insulin. Izakhupha enye i-insulin ngoba sokubuye okunye ukudla. Lalela ithukela nxa lisiba more than a teaspoon size emzimbeni. Umzimba uthatha into leyana very seriously ngoba ithukela elinengi egazini liphambanisa izinto eziningi. Njengoba ulibona nje ithukela liyinto esticky elinamathelayo elenza futhi igazi libe thick. So umzimba uyacompensate nxa sithi umzimba uyazelapha uyakwazi ukuphangisa ilikhuphe. So kungavele kubuye okunye ukudla i-insulin enye iyabuya. Very important khona lokhu ukuthi kunanzelele. And wena ungadla i-insulin ngoba yi-hormone ukuze iziyehle ibuyele phansi ifuna at least about 4-5 hours ukuze yehle. So ungabona usidla i-4 hours ingakapheli uthola ukuthi usasele insulin emzimbeni kodwa kuyabuya enye i-insulin. Nxa i-insulin isiba too much ilokhu ivula ama-cells. Ama-cells okwenza ebe resistant. Ngicela ukukufananisela into le njengokuthi umuntu onatha utshwala. Ungakunanzelela umuntu onatha utshwala kakhulu uyafika esikhathini sokuthi angaze anatha amambodlela kumbe angu-6 kadakwa. Vele akumthinti lokhuyana. Wena ongajayelanga ukunatha, unathe once uqasa ukuzizwa ngani sulesiyezi. Umuntu lwana sesingathi use-resistant, lwana ojayele ukunatha, se-resistant, akusamthinti, vele akusayenzi lutho lokhuyana. Kumbe sithi ama-antibiotics, nxa le-infection, uhlala unatha ama-antibiotics, ugcina uthola ukuthi asasebenza ama-antibiotics lana emzimbeni wakho. Ngoba sule-exposure enengi to it. It's the same thing lama-cells. Khona khena ukuhlala i-insulin ikhona. Kancane i-insulin sifuna ukuwavula. Agcina ese-resistant, akasalaleli. Awasekho moved ngo-insulin. U-insulin angaze buye eqoqode njani ezama ukuwavula. They are not, awasekho lapha, awasafuni. 1, there is too much sugar. 2, there is too much insulin coming in. Sithi thina i-condition yona leyana yi-hyperinsulinemia, meaning kule insulin enengi. In as much as i-insulin iyi-hormone enhle ezoyenza umsebenzi omuhle, kodwa kuyafika isikhathi sokuthi ngobunengi bayo icina iphambanisa izinto eziningi. Bese ngikukhumbuza ukuthi ama-hormones ngama-chemical messengers, ayathwala ama-messages, ayancedisa ukuthi kube le-transfer of information emzimbeni. Remember umzimba lo ngumtshina nje u-connected, head to toe u-connected. So we need ama-hormones ukuthi asincedise. For example, nxa ule-stress, i-hormone leyana i-cortisol ingavela iphume. It's helping you to be prepared both mentally and physically for that stress. Sinike enye example, i-melatonin. I-melatonin yi-hormone ebuya nxa sesizalala.
ya iyasincedisa ukuthi sithi wind down, siqalise ukuzamula, sizizwe sisiready ukulala. Now imagine ihormone yona leyana ihlala iphezulu, ihlala ikhona, ingareset. Kutsho ukuthi uzatshona ulobuthongo kusasa ngo-12 sokumele ngabe ubhizi emsebenzini wena ulobuthongo. Kumele i-melatonin ibuye ngesikhathi kumnyama. Nxa ilanga selisiyaphuma i-melatonin yehle phansi, asebenza ngesikhathi ama-hormones and asebenza kuhle ngaleyo ndlela. Kodwa i-insulin is one of the unfortunate hormones ngoba thina siyayi-affect indlela esebenza ngayo ngendlela esidla ngayo. Eating non-stop plus eating highly processed foods plus eating a lot of carbohydrates. Remember, highly processed foods lama-carbohydrates aletha itshukela eningi kuzafunakala i-insulin eningi. Now yonke i-hormone ingahlala iphezulu for a long time iphambanisa izinto eziningi. I-insulin ngokwayo kunengi esuke ikuphambanise khona lapho. For example, ngunike i-example ye-hypertension, le-erectile dysfunction, okwenza sicine sesiba lemkhuhlane yona le ngenxa ye-insulin ehlala nje iphezulu, ukuthi ubukhona be-insulin buyaphambanisa kuma-blood vessels i-production ye-nitric oxide. Na i-nitric oxide isingasaproduceki kuhle ngenxa yokuba khona kuka-insulin, iyenza ukuthi ama-blood vessels angavuleki ngendlela, igazi alisahambi kuhle, usucina usule-pressure yegazi elihamba laphana sokuyi-hypertension. Cina igazi lingahambi kuhle esithweni sikababa ngesikhathi kumele ayenze okumele akwenze sokuyi-erectile dysfunction. For example, ungachecka ama-videos ami ngiya-explain imikhuhlane eminingi ukuthi ibuya njani ngokuba khona kuka-insulin. Nxa ulo mkhuhlane ofuna ngu-explainele oyi-metabolic condition, ngitshela ngikwenzele i-video. But that's where everything starts. Yiyo i-insulin resistance. Ama-cells asalaleli i-insulin, i-insulin lokhu iproduceka. Ama-cells nxa engalaleli i-insulin, umzimba uregister ukuthi itshukela lokho lilinengi, sisengozini lapha. Pancreas lethe enye i-insulin, susiba le-insulin eningi. Too much insulin. Abanye bayabuza ukuthi kuyini i-overactive insulin. It's still the same thing. Ule insulin enengi ekhanya i-too active izama ukuphusha itshukela ngoba ama-cells akho asalaleli. Yikho sisithi intermittent fasting is very effective. Why? Iyakunikeza isikhathi sokuthi uyehlise ihormone leyana phansi. And ayiqalisanga namhla i-intermittent fasting. Sesiyibiza intermittent fasting kodwa nje khona iqiniso ukuthi yindlela okwakudliwa ngayo kudala. Yindlela okhokho bethu ababesidla ngayo, hence babephila longer, babengela mkhuhlane eminengi njengalokho sokukhona. Of course yayikhona imkhuhlane before you start arguing, even no hypertension, but kwakungafani lakathesi ukuthi uyathule 25 years sule type 2 diabetes, kwakungafani. Plus kungenxa yokuthi ayisiyo yodwa indlela eqalisa imkhuhlane le, akhona lama genes, kukhona okunye okukhozayo, kodwa i-main root yi-insulin resistance. Sichiye khona lapho ngukhumbuze futhi ukuthi nxa ufuna ukubona ukuthi ikudla kwethu, indlela esidla ngayo loku ultra processed, uyakunanzelela na ukuthi even inyamazana esithi ngama-pets esizigcina ezindlini, whether ngomangoye, ngabo izinja, sesisiba lemkhuhlane enjengabo diabetes, sesisiba labo arthritis, including inyamazana ezisezoo. Why? Ukudla khona khiyana esikunika khona oku-ultra processed, anti lakho sesikwenzela ukudla ema-labs. Ayidlali phela i-food industry, yenzela lezi nyamazana zethu. Inkomo zethu yazibona indlela esezigula ngayo, sezigula ngani ngabantu. And eye-opener ukuze uzubona ukuthi into leyi iphethwe kakhulu yikudla. Ungatshintsha nje khona phana ekudleni, you will be surprised. I hope abade bebuza ukuthi insulin resistance ikuyini. Yikho khonokho ama-cells asathatha itshukela, sehlala ediniwe, ala energy, suhlala la udiniwe ngoba ama-cells akho awala energy from itshukela. Itshukela selilinengi egazini, sokubuya imkhuhlane eminingi, o-liver baba le-problem, o-kidneys, i-type 2 diabetes, kunengi okusukela khonapho. Nxa ukhona okufuna ngikuchazele khona, say for example fatty liver, bhala khonapho ngizakwenzela i-video.